It-tlieta filgħodu sar attank fuq il-lukanda Korintja fi Tripli li għandha sidien Maltin. L-attakk ħalla 3 uffiċjali tas-sigurtà u 5 persuni oħra mejta, minn barra numru ta' persuni midruba. Bħalissa l-lukanda ta' 5 silel tħaddem ukoll 7 Maltin, iżda ħadd minnhom ma weġġa'. Wara li splodew karozza barra l-lukanda, 2 persuni armati daħlu fil-lukanda u bdew jisparaw. Wara li ġew imdawra minn forzi oħra fil-21 Sular, splodew lilhom infushom. It-Twitter account assoċjat mal-Istat Iżlamiku stqar li wettaq l-attakk bħala tpattija l-mewt ta' Abu Anas al-Libi, ġihadist Libjan li hu suspettat li kien involut fl-attakk fuq 2 ambaxxati Amerikani fil-Lvant tal-Afrika 17-il sena ilu. Libi miet fi sptar Amerikan fit-tieni jum ta' Jannar, jiem qabel ma kien mistenni jibda d-dejġuri. L-informazzjoni dwar x'ġar eżattament dvarja. L-Al Jazeera tikkwota forzi Libjani tas-sigurtà jgħidu li l-attakk beda meta 4 irġiel armati splodew karozza bomba quddiem il-lukanda, b'din l-azzjoni nqatel membru tas-sigurtà. L-Associated Press tajt li l-aggressuri kienu libsin maskli u xgieget protettivi u malli daħlu fil-lukanda sparaw lejn ħaddiema fil-lobby. Skont il-Libya Herald, xi ħadd qrib il-lukanda tkellem dwar twissija ta' attakk imminenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li jinsab Brussell ikkummenta hekk. Aħna qegħdin inġibu l-intelligence kollha possibbli dwar x'wassal u x'ġara. Aħna qegħdin f'kuntatt kontinwu mat-tmexxija tal-Korintja. Il-servizzi tas-sigurtà tagħna qegħdin jimmonitorjaw is-sitwazzjoni il-ħin kollu bl-iktar mod assidu. Il-Prim Ministru mistenni jagħmel stqarrija ministerjali dwar is-suġġett nhar l-Erbgħa fil-Parlament. Il-President ta' Malta, Mari Luis Colejro Preca, ikkundannat l-attakki u ried solidarjetà mal-vittmi u mal-ħaddiema Maltin u tmexxija tal-lukanda. Il-President appellat biex il-Maltin isegwu l-avviż ta' vjaġġar maħruġ mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex il-Maltin ma jivvjaġġawx lejn il-Libja.